Dobar dan, ljudi. Danas igramo igru koja se zove Rainbow Six Siege. Sa Petrom igram. Da, evo, tu sam. Super. Igramo u istoj sobi i pobjedili smo meč. Ok, ovo bi možda mogu biti specijal, a? Super specijal. Da, super specijal za Sada koliko? vidimo kako smo pobjedili igru. Vrlo lijepo. Ok, ovo lik je Vrlo fenomenalno. lijepo. Super, Win. totalno win. Tek smo kupili igru i nemamo puno likova. Ali da. Evo, sad ćete malo pričati s Petrom. Evo ljudi, evo me. Ok, kao što vidite level smo 5 i Filipe, šta to znači za nas? To znači da smo dobili puni stvari, bre. Da. Filipe, kakvi smo sa parama? Imamo dosta para. Jel mogli Te kupiti pare. lika? Ha, ja mislim da ne. Evo imamo neku možda mogućnost da kupimo lika. Tako da Filip sad provjerava jel možemo. Ne, ništa. Ne, ipak ne, nemamo para. Još i dalje smo siromašni. Točno. Ali proći to Filipe, jednog dana će proći. Možda iz ovog meča dobijemo 1000 i možda kupimo novog lika. Ma. Uglavnom, mi nismo baš dobri. Da, zato što smo... Ja, Filip ću igrati atak, a Petar će igrati defense. Ja. I kao što vidite, neki dinosaur 228, je to najbolje ime ikad, je tako Filipe? Dinosaur. Sad kad znamo da imamo T-Rexa na timu, sigurno je da ne možemo biti. Da, to je 100%. Ok, zašto je matchmaking traje cijelo... Ne znam, ali znamo da imamo Bro Hohoa. I znam da on je božićnjak i zato ćemo pobijediti, zato što ćemo baciti poklonu svih. Super, to je plan. To je super plan. Ne meni otvori oči. Nemam pojma. Filipe, za koliko se subscribe-ujemo za koliko sad imamo subscribera? Ja mislim 21. A ja sam vidio da ima 23 subscribera. Ha, vidite, sad ćemo naći meč, ulazimo u session. Ljudi moji, hvala vam na 20 subscribera i koliko smo imali ono pregleda prije 2 dana. Ja stvarno nemam pojma. 300. Ja mislim da smo prešli 300 pregleda, tako da puno vam hvala. Mi možemo nastaviti. Ok, koga čekamo više? Ok, mislim da bi sad Filip mogao, pošto će on igrati tek, pa kamera ide njemu. Oh shit, sad je defense. Shit. Pa onda to znači da ćemo morati igrati defense a Petar. Tak. Ok, sad se mijenjamo, ne veze. Shit. Pa vidite, ja sam shotgun majstor. Da, može se reći tako. Vidite, dinosaur, zove se posebna vrsta Jager. Posebna vrsta dinosaura. Ok, zar to nije pivo? Zar to nije onaj alkohol, Jager? Nemam pojma. Ja mislim da je. Uglavnom igramo s pivom. Da, ono. To. I ja mislim da će Jager sad početi pjevati za nas. Čuo sam nešto. Govori je... Stvarno Filipe. Nadam se da će početi pjevati. Mislim da ima glas angela. Filipe, koga više čekamo? Čekamo tog lika. Kapkana. Bro Hohoa. Kapkan. Našeg djed Božićaka. O moj Bože. Always wanna help. Ok ljudi, idemo. No, idemo. Vrijeme je. Od sad ljudi, kanal ćemo prenazvati u Bro Hoho. Da, Zato što to je najbolje ime koje smo ikad... To je puno bolje ime od Dodge Doubles HR. Da, to je totalno. 90% sam siguran da će puno ljudi promijeniti naše... Promijenit će naše subscribere, jer to je predivno ime. I vjerojatno ćete nazvat svoju čeljat. Brohoho, zato što... Jer to je tako dobro ime. Da, ok, uglavnom da se vratimo na temu videa. Što radimo, Filipe? Barikidamo sve. Da, barikidamo znači cijelu ovu bazu, kuću, ne znam šta to. I štitimo hostage-a kojeg sam ja htio ubiti, ali Filip mi ne da, tako da. Petre, mogli bi mi ubiti tebe? Ok, samo moramo uzeti kolu. Ovo prokleto ne radi. Soda. LMG soda.
Oprostite, ne želim to potrošiti, to nije vrijedno toga. To koristi za epic momente i prije par minuta Filip je napravio jedan epic moment. Uglavnom, ja sam kroz vrata bacio Nitrocell i kad sam ga aktivirao samo za šalu, ja sam nekog ubio. Da. I tu se događa jedan veliki epic moment, tako da to nismo uspjeli snimiti, ali... Vjerujte mi dogodilo. Da, je, dogodilo 100%. 90% sam siguran. Filipe, pokaži ljudima ovo majmunča hostage, samo pokaži, please. Ok, sad ćete vidjet majmunče. Kako si jada, ne? Čak i čelav, ja ne znam, ukrali smo ga zato što smo mu htjeli olakšati život jer su mu se svi u školi rugali. Najvjerojatnije. Mislim da je to bio naš plan. Da. Mi nismo loši ljudi. Mi smo samo specijalci. Samo smo htjeli pomoći. Da. Brohoho. Sve signale smo im uništili, tako da je to predobro. I sad ćemo maknuti barikadu i idemo u boj i Prokat bio. RFK. Balete. Vidim health. Da, health. I zlatna puška. Samo misli to, koji je to level 8? Nije meni čak ni upucao. Da. Stvarno, oprostite ljudi, ali ovo je totalno, nemam pojma šta smo. And this found the hostage, oh shit. Mi sad hakiram ovu igru, čujete kako tipkam. Vidite, hakirao sam sve kamere, sad možemo vidjeti. Da. Ali, uništili su sve kamere. Da. Da, tako da to beskoristim ja. No, ipak, imamo bandita u timu koji je dobar, koji će nam pomoći. Naš tim, najbolji tim. Vojcajte za naš tim na Steam Greenlightu. Naravno. Bravo. Evo sad ću vam prenijeti Mik Petru, DJ Petru. Ok. Idemo da se čuje taj beat, ovo je samo za šalu, no koliko vidimo, nekako smo se pokokali i drop the beat i izgubili smo. Samo malo, neki lik nam je u chatu, jesi ti iz Hrvatske? Ok, ljudi moji, neki lik mi je počeo pričati u chatu na hrvatski, pa ćemo to sve prepustiti Filipu. Bre. Jesi ti iz Balkana? Pa vidimo da naš prijatelj nije iz Balkana. Da, ali jesi... Nećemo mi našeg dinosaura izbaciti. Ne za dinosaura. Dinosaura, bla. Dinosaur će preživjeti. Dinosaur? Dinosaur je inače ko je? Dinosaur je naš najbolji prijatelj Triceratops. Ok. Ali ovo je mutirani Triceratops koji jede meso, naravno. Je. Inače, ljudi moji, mi intensiviramo zgradu i sada se penjem gori. Ui. Ok, ovdje bi trebali biti lipe, ali nema i shit. Ovdje je naš bio hostić. Mi sumnjalo sve. Vrlo sumnjalo. Ljudi, našli smo izlaz vani. Savršeno. Ma koji Froklok? Froklok se javio i... Froklok je se javio, naše novo ime kanala Froklok. Da. Jer puno jedemo Froklok žitarice. Tako da mi obožavamo svake 2 sekunde izmišlja novo ime kanala. Froklok! Najbolje ime, najbolje žitarice na tržištu. Puknut ću ovog lika zašto mi je gadan. Kamera. Ljudi, mi smo stvarno loši u ovoj igri. Ali trudimo se za video da budemo šta bolji. Jel' tako, Filip? Naravno. Iako smo uzeli Ash koja ima ušu. I ulazimo indirekt
Ovo je njemačka vlada, tako da tu bi trebala negdje biti Angela Merkel, pa Naravno, se moramo spasiti. Merkel je bolje od Trumpa. Da, moramo se sad spasiti. Uglavnom, uzeli su Angelu Merkel i mi idemo po Angelu Merkel. Da, i ovo nije hate, tako da... Da, mi samo želimo Mi spasiti. je zapravo ti... Wow! Team kill! Fuck! Što god. Oprosti. Sorry for the team kill. You have been spotted. Ok, ljudi moji... Ono, stvarno oprostite liku za team kill, ali samo smo htjeli spasiti ga. Stvarno. Prokleti fuse! Prokleti fuse! Brohoho! Naravno, ubio je prokletog hostinga. Brohoho! Prokleti fuse! Defendujemo. Ok, mislim da je it's hero time. Fuse! It's hero time, ništa I uzma. Petre, evo zašto sam te učio da ne uzimaš fuse-a. Ok, ne, Ali samo bili to. smo glupi, dali smo liku da igra. I evo sad Petru Mik, DJ Petar. Ok, danas Ne, gledaš. nastavljamo meč i još sad 90 sekundi, tako da... Filipe, što očekuješ u meču? Da ću umret. Teško. Ok. Zapravo mi smo nekakva vrsta branitelja. Branitelja Hrvatske vojske. Da, tako da shvatite nas ozbiljno u ovom poslu. Evo, majstor Filip će prikriti sve. Da. Ja sam majstor Filip. Filipe, mi smo u Dalmaciji, kaže se meštar. Oprostite, Meštar, zbog Filipe. ovoga nesporazuma. Ali kaže se meštar. Stvarno, oprostite zbog nesporazuma, ja sam meštar ove igre. Da. Barem na PS4-u sam bio. Ljudi moji, vjerovali ili ne, Ali- ja ću... Ovo je naš sad Cool Kids Corner. Da. Šta? Uglavnom, ovi su samo cool djeca dopuštena. Ako iko proba provalit, evo što oni dobiju. Dobiju C4 ulice. Shit. Idiot, glupane, a dobro, on je cool kid. Znači, on može... On je cool kid, to je 100%. On je totalan cool kid. Vidite, ali ovo je Cool Kid Corner i ovdje moramo ležati. Da. Vidite, Cool Kids. Prokleti Cool Kid, samo Cool Kidovi razbiju vrata. Okej? Filipe, koliko svi već tih barikada postavi? Dovoljno. Ok, onda. C4. Ljudi moji, kao što vidite, tu je Baščanska ploča, vidite? To je prvo pismo Hrvata. Nitka hrvatskog jezika. Da. Tako da, ono, Vidite, njemačka pločica. Angela Merkel je zapravo iz Hrvatske, vjerovali vi ili ne? Je. Što je to točno. To je Ok, točno, Filipe. ono, ne morate se ni brinuti, svi znate da je to točno. Ok, Filipe, smo se zabakalirali. Jesmo li? Zapravo nećemo stavljati vrata jer Cool Kidovi nemaju vrata. Da. Evo nas, ležimo u našem Cool Kids Corneru. Filipe, jel ti znaš da... Da. Zašto? Ok, ako je zapravo bolje da ne pitam, no... Zašto se vidio na stvar? Naravno da ti trebaš. Da, znaš vidio... What the fuck je ovo, ljudi moji? Idemo, Angela Merkel. Ok. Ovo je muž od Angela Merkel. Mi smo je htjeli spasiti, on je htio ubiti. Ok. Da. Vidite, ovo je najbolji Dell kompjuter. Dell. Za sve. Dakle, to je zapravo naš kompjuter, vidiš i to. A da, naravno, Dell je hrvatska kompanija. Oh shit. Ljudi moji, ovo je opasnost. Ah shit. Ko nas je ubio? Sardina. Ubila nas je prokleta sardina koja je mutirala. Super. Ok, znači, ovo je stvarno ispalo super, ja ne mogu vjerovati. Koji? I šta sad, Filipe? A sad čekamo da ubiju sardinu. Da. Idemo samo kidati kamere. Ne znam kako mrtvi ljudi mogu gledati kamere. Ono, mislim, to je normalno, ono. Vi ste policajac. To kad ja umrem, ja ću samo svaki dan to raditi. Da. Inače, Filipe, imamo li koje vijesti za naše ljudeke? Imamo neke vijesti iz Hrvatske.
U Splitu danas nije pada kiša. Kako ga je ubio, jeste vidjeli ovo? Ima samo 8 hapa. Ima 8 health-a, tako da... Filipe, drži mu fige. 1 protiv 2. Što će se dogoditi? Pogledajte u sljedećoj epizodi skužao Bob skockanog. Izgubili smo i 3. rundu, kako lijepo. Ne može biti bolje. I nastavak ćete pogledati u sljedećoj epizodi. Spužva Boba skockanog.